Apay asan ka pa yan nagpulos? Saan ka kadi ama pa ni Jay pagkadalan? Wala tatang, masaluta. Kanayon ba't ngamin na mapanak iti pagadalan? Awan ka di mutlati di off kon. Ala ni Manong, apay, agtrab-trabaho ka aya, tapno ag-day off ka. Agulimak ka man, Mina. Apay, sikat ka sarsarita kaya. Makapa-stretch ka mat. At anyang nga stretch mo ta sa asawam? Baka stress. Adula amin. Isunto mo lang isaw. Mark, ada ka di arami dumitangal daw? Awan pare, apay ka di. Ha? Mayat nga rod. O may naktuman nga rod tulungan. Tarimaanan tayo ti race me. O sige, inakbit iji balay. Alaak ti gamit ko. Tatang, ada pagkwarta akon. Oh, apay, adda ka di trabaho maun. Adan, kinasarita nak ni David itay. Kahit Kwa, tulungan ka namang tarimaan iji Terence na tatang. anya Terence. Diyo amo ti Terence. Diyan nga da iti sango ti balay, tay pagtugtugawan nga eh. Nang runa no da bisita. Baka ti kayat mo asawan kat Terence. Isunto mo lang ay isaw. Ay, bakit din ta inawis na kagtrabaho pare? Siyempre mat apare. Ayon gayam. Asensado mat mi Jonan nga ex-girlfriend mo. Ibagbagada mo't nga adutin na iskan, gapokin ko na. Ha? Anya nga iskan pare? Ipalawag mo man. Diyan nga bagada ano agbayad ka kit, dumakal ti kwartam. Ngam kalpasan ti sumagmamanong alda, uno bulan. Agpo kawain. Iskan ko na dawit. Ang mga no iskam ti kayat mo asawan pare. Saan nga iskan? Anyat gata nga, Mark. J-Man 7 soldiers na na. Ah, anya 7 shoulders mag. Anya ka din ay jay. Makan, wano anya. Ay, kwa. Anya laki din na ya. Anya ang makanti sa sawom na na. Day tama ni oh. Day ta siyang po nga 7 soldiers. Kit no head and shoulder mo't asyam po ta itudto daw baraw. Anya lakit din na yan. Oh, Manong. Api nga itakalaang. Api anang kami suot ka manon. Ay na, ad-ad-adi makal ta subsub mo. Agtal na ka mamumina. May saka wait. Buisit kay tibiyag ko. No? Put, api ang nagtangsit ka ngay. Siguro, addaman na ka sa iran tarik namon anya. Relax ka kadilaan. Umay kakit din, tamangan kan. Sikalatan timangan. Makapaawang kamot iti appetize. Appetize nga. Ang mga no appetite mo, tikayat mo asawan, Manong. Wunain! Wunain! Da kayong tinalaing. Di ta ka man langan. No, isuro lang arudan iti husto. Isupay tinatangsit. Hey, Rabein Mark, nga madda ka paila dito isalas nga cellphone. Di mo kunaan, adi ka manin mapanag-eskwela inton bigat. Apay ka di aya tatang. Kita nga rod, no ada Facebook notification ko. Umuna kay latta ka di maturugan. Day tamanan, palpak man taimbagamaon anak ko. Saan ang notification? No dikit din notification. Saan ka nga absent kunak ngamin ka? Absent kan tumag absent. Ay nga nga rin ti masursuro mita.
ngamin asimrok igi pagadalan. Birbirukan dagiti teachers mi. Talaga asulpeng dayjay amanong mo, Mina. Kanayon lang nga roda na palpak ti rumrumwar iti bibig na. Kanayon pa'y lang nga aglangan iti pagadalan. Iso asaan ang makasursuro kay? Katno saan sa kano ang makapasan ni Manong tatang? Nagado ti bagsak na. Pare, nakitak man dagi jay listaan ti nakapasa. Awan madnagan mo jay. Amom, first bat pala dyan nakitam. Awan pa ti second bat. Ha? Ang mga nubats, pare. Saan abat? Anay ko tatang. Mina, tulungan nakman, nagsakit. Apay Manong, anyat na pasamak ka na. Anya kamatay. Kita lang arudin nga, dasugat doon. Ni ay, dakas ka diti agdamag. Tulungan ka kumapay. Nga, dita ka man langan. Papanamay, Mina. Apayan, Mark. Nagkarumot na sugat mo, anak ko. Isong arot tatang. Pakialayo man kiti tayo, alcohol. Then, tadain. Tadalusak man tayo sugat ko. Anay ko. Anyalakid din. Dua ti pimalpakam. Alkohol ken betadine. Saan nga alkohol ken metadine? Oh, apay akas lang makasangsangit kami na. Kasano, makapasuron ni Manong ko. Nagtangsit. Kundi na pa'y kayat ti paisuro. Uray palpak amin ang maisawsawang na. Ay, isong arod. Sapay, naasam nga agsaw iti English words. Di namat nga rod siguraduan, no korek, wan no saan. Mangibabain at talaga dayjay ang Manong ko. Ay, sus! Apay ngay, adita abanta ti enti kitata. Madi no i-base mo iti monsoy. Malas ka na. Anya, monsoy? Kawin mo tata. Apay, diyo amaw. Ay, awa na. Diyo pa'y gayam amo ti monsoy at tradisyon ti inchik. Ay, barok, amok, dayta ngay bagbagam. Si kansamot ti sana makamo ti dayta. Sana monsoy, no di di feng shui. Ay, sigurado man ngamin, nagiti bagbagam, sa munto'y balikan. Salbag. Kinatkatawan daki din. Naibabay naktatang. Ay, daytan day kun kunak barok. Di kan tumot ngamin mapanidya pagadalan. Kasano nga ro da makasursuro ka no kasta. 20 anyos kan. Ngam aging gaita. Grade 8 ka pa'y lang. Unaan na ka pa'y ni ading mo ang makalpas iti high school. Dahita man na yung tatang. Imbis nga isakit dak ko ma. Saan tay padlaw yo a paborito yo ni Mina. Ampir kayo. Manong, saan nga unfair ni tatang? Ibagbaga na lang tikas jay, tapno ma-inspire ka nga agadal. Kayat mo nga rod, akanayon da ka akat katawaan, tapuro palpak ta ibagbagam. Oy, minagtal na ka mamay. Anya aga po mo't ang ma-expired ak. Apay makaan mo no agas. Manong, inspired. Saan kit di nga expired? Agtulang kansa pa yan. Ang tanaka ko na, nay. Intong ka papispis ang katanay. Ni ay, si kanto pa iti papispis akong loko. No di mo kaya ti paisuro saan lang. Get out of the house. Ay, apo, napa-English pa yun ni tatang. Gumatangak man iti soft drinks, nana. Kantay na ima sa tinapay. Mabisinak namin launa yan, kahit. Sige, Baraok. Day,
Nimot Mark jay magmagna. Ay ayabang man. Kasla nagliday jay langana. Sige, nana. Pare Mark, dumagas ka pa dito, eh. Pare David, si ka maggahan ta. Apay ka day. Kinapudno na baraw. Siya, tinangibagakin ni David nga ayaban na ka. Nakita ka nga may na nakalidliday. Anya ka di pinapasama kaya? Ay, ako na. Masurunok namin itibagay. Mababainak ka na kayo amin dito yan. Apa yun, pare? Amoy mo siguro ti agwarwaras at chismes. Saan ka day? Pare, ana? Ti may papankan ka. Ti palpak apa nagbalikas mau. Amo, Mark Baraw. Saan ka ngamin nga agab-absent ije pagadalan yawn? Taijay, isuro da iti husto apa nagbalikas iti English asaaw. Pudno timbaga ni Nana Linda, pare. Ano ngamin ay, ano ag seryoso ka, iti panagadal mon. Agkatawanan ta, ngam aging ga ita. Grade 8 ka bailaan. Wah, anya nga pati aramida kaya. Tapno di ako nagkamali iti panagibalikas to. Ading, umay ka man ta suruan na mga agbasa? Oh, agpaiso ka di tinangagkumanong? Saan ka din makaungat? No i-correct ka? Saan ay? Amo mga minak, concert ka kanyak. Manong, concern. Saan a concert? Ah? Ay, wong gayan. Unin, talaga apal pa ka. Mina anak ko, nagalistuman nga glabas ti aldaw. Kita man laang. Ide, sana pulo sa kayat ni Manong mo ti sumrek iti pagadalan. Ita, ay na. Dandan ni di na pa yan may batan dagiti libro abas basaan na. Maputeng ka no. Amangan no saan makapasa. Pudno ta kinunayo tatang. Imbag nga rod, ta nakapagpanunot mo't lang ni Manong. Katita, medyo basit lang ang tipalpak na. Happy graduation natin. Kamo dyan na. Kalpas kamot langan iti high schoolan. Kasi kapay iti valedictorian. Congratulations, Mat Manong. Ta-grade 9 kanton. Naragsakak para ken ka. Ala, agawid tayon. Tain tayo pagsasangwan, tay impalutok kini Manang Linda amakmakan. Congratulations, pare. Agyaman ak pare ha. Kaya nagyaman ak may. Kan anos kalata kanyak. Oray na kaungutak. Anya laki din ay, pare. Agadal ka kidi na imbag. Tapno awan tunti mangibaga, apalpak ka. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Sika magdang tinasabat ko, kumari Vanji. Wan mare, papanangay? Inak man agsapol iti gay. Uno lalaki. Ay ha, sika ata
talaga. Bigbigat akas ta ti ibagbagam. Siyempre, para masaya. Diyak kaya tibigbigat na nakamisuot ti tao. Sa bagay matkit di ah. Where are you going anyway? Kat, Domingo mo't ita, mapanak ijay ili. Agpalengkiak, mare. Ay, wow! Agpalingke ka? Ngam kasta ti postura. Talaga lang, ha? Ha? Apayan ako ng dayta. Kano nakapinpintas ka iti langam? Kas kamit lamapan umatindar iti kasar. Si kakit di mo't mare. Doon tinaibagam. Ala, ingkan ijay papanam. Tainak mo't ton ijay papanak. Kat mo nakapimpintas nga pa iso ti langam. Angam sige, ingat ka. Aldawan, ngam awan pa'y laang day abakla. Ha? Pananyo ayaw. Mapan kami ijay bangkag nila kay Fausto. Mapan kami man mangala iti kalunay. Ado kanukit, tinagtubo ita. Ay kit urayam ang mga ano pa umayon. Hey, embagak lang nga rodon amasapa. Ngam ni, itayak pa'y nga agur-uray kan kwa na. Urayam nga rod, bakit? Ang mga ano dalakit nakataktakan na. Hey, Ang mga ano madama pa'y lagi ti papindas na. Ang mumutan di gayam mo abakla. Uray bangkag ti papanan na. Masapol ang nakamake up. apeng ita ka laang, nakabaybayag ka. Ay na, pasensyakan kumari. Nabayaganak. Tanasabar mini kumari Van Gigi Dalan itay. Nagsarsarita kami. Anya, ka, anya tinagsaritaan nyo. Awan na. Dinama ko lang no sa dino ti papanan na. Kat mapan kami di palengke. Day talaan, ti makagapo. Ay, ma-appreciate ko kaya di langana. Ha? Papan ngamin iji palengke. Ang ay na nakapustura. Kasla umatindar iti kasar. Anya. Ay, bilib na bilib akes ka ni Mari Banje. Amo na nga iwanan ti bagbagin na. Inak naman iji balay da. Damagak man no niya ti usar ng skincare. Uno sabon. Barang tumalab dito yung rupak. Anya, umay mula ang damagan no anya ti usarak asabon kan skincare, mare? Isuladay tatiranta nga ima dito balayo. Ay unay kan kumare. Anya laang ngay ti usarak asabon. Jay laang mo't ginatang nilakay ko apang pa. Ay, sana all. Sana all talaga. May asawang ganern. Anya? Anya nga ti radya asabon. Oh, adoy oh. Kastoy di packaging na. Kan adamot lagi natang nilakay ko a lotion. Iso ti usarak. Mayat-mat. Iso ti kaalaan ti skin ko. Amo mare, umapala ka talaga ka. Si kakit dimot, mare. Uy, puno ti bagbagak. Ngamin, ada asawa, nga amo na kang aywanan. Ay, hanggang sana all lang ako. Ay na, day tamo ti pagyamyamanak ko, mare. Ngamin, amo nilakay ko dagiti banag, amak pa iti ragsak kanyak. Nga oray basit la banag. Amo mo't dagiti asawa a babae, oray sabon lang apampapudaw kat naragsaktan. Oo, kaya? Ala, gumatangak man iti sabon akas iti inusar mo. Isuman, ti inak gagaraan iti ili. Parang atapay naman ang agbali ti kulay ko. Ay, ano ba yan? Nay, supot mo't ti sabon day tay gemaw si kabakla. Apay, agpidpidot ka iti basura. Ay, no. Nadalos da ito'y asupot. Dinawat ko ni Kumari Vanji. Supot ti sabon nga usaran na. Ah, sabaw. Nana. Pimintas kami ti kudil ni Mari Vanji. Manipod na gusar iti sabon. Iso apadasak man. Ay, katun awan mo't dakas na. Wen, tapno pumintas mat, tirupak akas kan kuana. Ay, katun ay nan, kita agmanday ta supot. Sa pulak tuman mag-ijay ilay numapakag palingke. Agusar kayo mat? Ay, katun
Awan mo't dakas na, si kakit di mo't. Oray bakita ka, no kayat ko ti agusar iti sabon apang papudaw, kas kada skincare, mabalin lata. Awan makalapad kanyak, bakla. Apay nga bagay. Adda ka mutlatan dita. Sulya na kul ulimag. Apay, adda ka di parikot mau. Awan. Saan ka mo't akasta? No awan problema mo kahit. Nung kunak nga awan. Ay na, bakit? No parikot mo, ibagam. Iti kasta, matulungan ka. Uray ibagakan ka sa anak a matulungan. Bakit? Hay, pare ko, no kasano ak makagatang iti sabon nga usarak dito'y ropak ken skincare. Anya? Kita man, amin dagiti ka aruba. Ako kumarek, agus usardan iti skincare, siyak nga ang ti saan. Ha? Oh, anya, ada may tulong mo? Dahil ti parikot ko, hindi damag ka, ngamawan mo't gayang maitulong mo, ha? Salbag ka? Ay nanana, kaslakay mo tin agtawon lang, iti 40 iti kasta lang ayo. Ay na, agyaman ako na jay. Gapo da ita iti panagususar ko iti sabon ken skincare. Ay kat nasaya at no kasta nana, tapno ad-adda nga umubing ti lang ayo. Wan nga raod banjay. Anya ti amaw no adda foreigner amangayat kanya. Anya? Nangangaw ko lang si kakit di mo. Agusarak iti sabaw na pang papudaw kan skincare para iti bagay saan atap no agampang. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Wan, siya. Siguro, dinak na ilasin gapo iti lang kanya. Ha? Pimudawak nga man. Kun adaw ti mangibagbaga nga imubing kano ti langak. Wan nga rod, nana. Kasla kay agtawon iti 30. Gapo dayta iti sabon kan skincare nga ususaran. Isu nga agusar kamutan. Agusarak tulat na, nana. Ngam saan nga skincare when no sabon apagpapudaw. Ha? Addan to sarak tapno pumudawak, nana. Kat masiguradok, anak pudpudawak to ngam da kayo amin. Anya? Ay kat ishare mo kumamot Ay saan? Bagyo lang dayta asabon kan skincare. Basta siya, addaam mo apagpapudaw. In just one day ko naman. Shortcut day jay, nana. Shortcut. Anya? Ikanak man iti kwartam lakay. Uray 150 na ang. Ha? Ananom ti 150? Ay basta, awanin ti adupay adamag. Basta ikanak, adda na patag apang igatangak. Ha? Anyaman daytan? Ikanak wanaw. Aguray. Atoy. Ano sam? 120 lang dada. Anya? Makamu ka na mangibadyo. Anya tigatangan. Ay, sika magayam, Sandra. Pantata. Ay na, pang-aasim Bigbigat pa laang. Ang mga nuko naman nga umutang ka. Judgmental kayo at talaga niya. Sa anak nga umutang. Apay, di yung makita da iti kwarta nga igyom ko. Gumata nga tata. Sa anak nga umutang. Kanya gatangam ngay. Gumata nga iti may sa Azon Rocks. Tay makakal a plastic tinagkargaan na. Ay, sige Mabilang ka lang tiga gatangan. Kan
Lakwandak matlaangan iti may sa kapas. Kapas! Talalum ngay! Ay natata! Awan ka din ti ado pa asaludsudyo. Basta yun tigat-gatangak, nalpas. Kanya! Oh, aday ka. Naikarga kon ti Sunrox iti basit a container. Katrug niya nga ipunas iti rupak. Sigurado, napudpudaw akto nga amin ang kaarubak. Aha. Aday ka. Mangrugin a sumilang-sumilap ti rupak. Sigurado nga umapal ni Bala no makita na. Aha. Ay! Anya ka din dahil tangararamidan ni Karubang Bakan. Ay, sus! Ang mga numangag dagiti kaaruba, kat maamwa ti sekreto. Anya? Ay na, dadahil sa amot yung tulong. Apay nga, sundroks mo tintin pumpunas mo itirupam. Katap no daras pumawa, shortcut nga rod, saan akas iti us-usaran da vanji, asabon kas kada skincare. Napanunot ko na ito, ngamin, kabailan na apapudawon ti bado nga damantyana, ropan tukit din. Anya? Ay, nalabos mo tinday ta kinalaing mo, Sandra. Ay na, si Kaman pa'y lang din nakita ka nang i-apply iti sondroks iti rupa na. Ay, salbag kiday. Oh, anya? Nag-correct ti kinalaing mo, Sandra? Italaan day tulakay, pumintas to day ti rupa. Anya? Kasano ko mapumintas? Kita man na dalangam. Aguk ukis mutin na itarupam. Sapay, nini, agnanan, nakangangot pa'y. Di ka man dilaw-adilaw, no awan maibagam, aguli makalatan. Anya? Rupak na ito'y, amidak ti kayat kong aramidan, tapno pumintasak. Si Kamat gaya, Mare. Papanang? Ay na mapanak man iti balay da Sandra. Pasyarek man. Kasta ka di? Kadwa na. Ang mga no, darikrik naan na. Pasyaran mo ta. Ay wan. Ure kas dyan ni Sandra. Kailiw ti kinamarites na. Anya? Totoo kaya. Iso nga inak man danunon iti balay da. Amangan ki dino na Australian. Ay naagan anukan ko mari. Apay day taruam. Kaslamotan nagnaan ti biruroko. Si kakit di mat kumari, biruro kumot nga ibagbagam. Isuman! Agsarming ka tapno makitam ti langam. Ay, di matangak namin iti sonros. Di nga'y kadakkilan. Ba't ko na, iso ti kamayatan nga usaran tapno daras apo mo. Ngamni, kasto'y matan tinagbanagan na. Anya! Ay nako! Mabalin ayam at isonrox apang rupa. Kat kunak ano mayat. Ngamin, kabailan namot apapudawon ti bado nga damantyana. Rupan tukit din. Apay bado day tarupang? Ay, jakman amo no, ibagakan ka. Impakat mo man ang tinalabas a kinalaing mo ako na akon. Ha? Ay na, kumari nalabas. Kasun ngay no kasanday tarupam. Awanan Ad-adan a pumangit ka. Saan pangkit diti kastoy? Saan matan nga imbag ti rupak? Ad-adamat nga agsugsugak? Ha? Anya matan ti kastoy? Ay, gonggo na ma. Anya nga minagapong osaram ti sondroks di tarupam. Lakay ken bakit ta. Ngamawan pa'y napuuta ka nagusar iti sondroks. Tapno pumudaw. Si Kaman pa'y lang may. Malaos ton lakay. Saan kun nga ulitin day ngay naramig ko? Ay, saan? Kakagumatang iti sondroks di kolor. Barang agbalin na colorful day tarupam. Nya! Di kan tumod mapnag no niya ti adda kulay mo. Day ta ti ganabang. Nagbibising kan tumod nga na pumudaw.
Ado shortcut ngay magbagam. Anya nga ita? Nga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Nay, si Kamat Gayam, Julius Baraw. Uwan na. Naimbag nga orasyon. Imayak, tasarong karak ko man ni Elena. Ha? Ada ka din ni Elena, nana. Wano rimwar. Ay na, pasensya ka kuman, ha? Awan mo ti anak ka, itay pa'y arimwar. Sigurado anapan manen ijay balay da Maria agayum na. Kasta ka din, nana. Ay, sayang. Laki din numadanon ko. Ngam di ka madanagan, Baraw. No agaway, ibagak ngay may ka. Agyaman ako, nay, nana. Ipatik nga rod kada kayo da ito imut ko asabong. Para kumakin ko na. Sige, agyaman ak-unay, Baraw. Anya, may manan ni Julius itay nanang? Wan, anak ko. Umay nakakumasarungkaran, ngam awan kamat. Anya mo't na dyan lalaki? Imbagak lang nga roden kan kwa na ajak kayat. Awan ayat amariknak, ngam umaylat namat. Ay na, uray ta anak ko. Irespetom lat ta jay tao. Nakababain mo ta, no bilang laang. Kasi numat ngamin nanang, saan laang anamin sanwan no namin doang nga imbagakan na. Amang sapon laangan iti sabali a babae nga arman na. Ngam, bala, husto na anak ko. Ingkakit kitaan jay sabong nga inyag na. Impan ko ijay kusina. Anya! Apay ngamin, adi mo kayat ni Julius. Ha? Wan nga rod nasingpot mo't kan nataer. Kan maysa, at datrabaho na. Awanan ti sapulam kan kuana. Ay na, da kayo at talaga. Amo yung amin, anya. No siyak ti saludsudan nyo may papan iti dayta. Diyak kayat at talaga ni Julius. Wan, pudno, at da trabaho na. Nataer kan nasingpot. Ngam, Anya mananday ta ang ngem. amo yung mat, amarigrigat kami ang. Iso ano mabalin, tay adda kumamot kabailan na itibiyag Nakurapay kami lang arudan. Nakurapay laang mat, kipakiasawaang. Ay awanan na. Anya? Jakmat kit di ibagbagaan ako rapay ni Julius. Ngam panagkunak, saan nga umdas ti trabaho na abiyag iti agbalin a pamilyami, no bilang laang. Apo, nagadumanan nga imbagam nga. Kaya no di mo kaya saan laeng. Ay, di pa'y lasyak ti arma ni Julius. Anya! Katwan, ang naklo na kadagwas. Apay kapoy aya. Nasaya at may ka, Julius. Wan Elena, imayak ta sarungkarang kamanan. Pangaasima, daytoy kumanti maudi a panagsarita ta. Ha? Imbagakan ka ang awan namnamam kanya. Saan ka di? Ado, dagiti babalasang ditugar tayo nga ubing ngam siyak ang mabalin mong arman. Ha? Wan, ngam sika talaga tinakariknak iti ayat, Elena. Ngam awan at talaga ti ayat amariknak para ken ka. Iso ang pangaasim, sardangan na kuman. Sayang laan ti panawin mo may ditoy. Anya? Anya? Inungtam ni Julius kunam Elena? Wan, inungtak man langan, barang sa ngagsubsubli je balay. Anya? Makauma ngamin. Namin anon adaras nga imbagak. Ngam karasublimat. Di inong takon. Unay kan Elena, 35 mon. Nga magpilpili ka pa'y laang iti lalaki nga ayatam? Ayun, uray 35 kon. At dalatamat standards ko ama ko na. Una yan? Kaya't ko tay bak nang
Uray lakay, tabak nang. Tay pagida ako matikwarta kat. Ipungan kan pagulis ko. Ano niya? Ay, isumat lagayam nga danangag ko anay dumduma nga uni ti bilit idirabi eh. Ni, apay nanang. Ay na, natay ka no di asawa nila kay Punsyo ijay daya. Ha? Nila kay Punsyo? Natay di asawa na? Wan, nabayag ngamin ang nagsakit dayjay. Kat, husto tapno aginanamot tan. Total, bakit matan? Anya, na, yapay ngay anak ka. Kasla marakan kamutan ang natay di asawa nila kay Punsyo. Saan mat nanang? Gagangay laki pa nagsasaok. Kasla saan kayo ang nairwam kanya? Uy, at the good news ko. Ano data? Ay siguraduam alo magtuak itiragsak ko iti data good news mo. Ay, unay kan. Bakla ka talaga. Iba ka nga rodin Ay na, natay di asawa nila kay Punsyo ijay daya. Anya? Data ti good news mo? Wan, hiso ti good news ko. Ay, dadaal sa ti ulo mo. Hoy, sana niya, ibagbagak lang na amuyo. Ay, nasaan na nasayat data nga aramid mo Maragsakan ka matan, iti ipapatay ti asawa nila kay Punsyo Sa anak ka maragsakan, ibagbagak lang. Anya? Apay akas sa ti reaksyon mo, anak kaam mo, anatay di as nila kay Punsyo. Ah, apay, anyaya ti reaksyon ko. Kat naragsakak na ang mat. Saanon nga agrigat di asawa na iti sakit na. Nasaya at mat no kasta. Kasi nasabali ngamin ti kayat asawan day ta panagis-isem mo. Napanunot mula day na. Malaki din. Agawa am timangan, tamapan ta ijay daya. Mapantamat sumarungkar ijay ayan tinatay. Agyaman ako na iti kaadayo, Maria Elena. Ay na, awan anyaman na tata. Ada makareji kusina, ha? Ingkay latamangan, numabisin kayo. Un tata, agyaman kami unay. Siguro, ag gusto ka kinitata Punsyo, anya. Ha? Kas ka lang makaisbo, no makisarsarita ka kankwana. Ay, si kamot friend, tilay bagbagat. Amin ang kikding. Ah, ay, kwa? Wen, ag gusto akan kwa na. Iso akas na unay aragsak ko, idinaamwak ang nalipatan ni bakit na ti umangas. Anya? Wen, friend, Sabali mo't talaga ti mindset mo, anya. Naidumduma talaga. iso akal pasan ti pamumpun ti asawa na. Rogyak tinabayag a plano. Gargaryak nila kay Punsyo. Iti kasta, marik na ti ayat ko. Numapasamak dayta. O ison to ti matay, kukwak to amin na kinabaknang na. Anya? Anya, agayat ka kinipon siya. Una nang, kut maragsa ka na, gaputa agayat kanumat kanya. Anya, Ay ayatok ni tata Punsyo nang. Iso asaan nyo kuman alapdan tirik nak para kenkwana. ay na anak ka. Ni Julius akatawunam, di mo pinaganap. Ngam ni Punsyo akatawunak, isaw tay ayatam. Una nang, amoy umatan nga aglaplapusanan iti kinabak ng dadya alay. Ha? Kayat mo asawan, ti kinabak ng nalaang ti kayat mo? Ninanang mo't. Ngam, kaslakas na. Ngam, sana bale. Masursurok to nga ayaten ni Tata Punsyo. Ayat apud-pud no.
Diyos por santo, nagado lalaki ang mabalin mo apagpilyan. Ang no apay, aday jay pala alakay ti pinilin. But, iso nga ro tibak nang. Anya? Mindset ba? Ay, jak mo ti pampanunutan. Makaamo kay ti biyag mo. Katuan, ibagbagam na day taa. Oray po utam, mairanod kanto iti kinabak nang ko. Anya? Nay, apay ngay. Saan mo kan nga umimbag day ta uyak mo? Bakit ko? Jak man amo. Jak mat lamay imbagan. Adon nga agas ti inom ko, nga maawan lat namat. Ay, sos. Masapol nga pa-check up ka. Tapno maamuan, no anya day ta. Ay, saanan lang ay, kabakpay mo. Di ka madanagan ta siya ti makaamu iti gastusom no bilang. Ala, hindi ka madanagan. Ibagaklat tano jakon kabaulan. Nasano daytan, awan ka di pa'y panggap mo ang mapanagpaduktaor. Nabayag day tauyak maun. Nanang, ay nanakaw, di mon panunutan astusam no bilang laang. Napatpatag ti salun at mau. Huwag ka di nanang, mapanak tulat ta. Ay, kanon tupay ngay dayta. Mapankakit dain. Di mon urayan ako markaro dayta. Uy nanang, di kay madanagan. Pailak ti bagi. Una yung tigas to'y. Jakmat lang yung bag. Ay, ibagbagak namin kan ka, mapankag pa-check up. Di na ako dagdanggan. Mapanak tulat na. Di kay ka di madanagan. Kabailak ti bagi ko nakmut. Ay, manon abulan day tang uyak mo. Saan pa naging imbag? Wan nga ron. Jakman amo no nakaalalaak iti kastoy. Manon nga agas ti tinumta ko. Ngamawan matlat na. Amangan kit dinok. Nukwa. Aya ako ah. Amangan kit dinok sa amatay ngam ni Tata Poncio, ha? Ha? Anya? Ti mindset mo ngamin, ket inton matay, kukwam amin a kinabaknang na. Ay, sa balitan ti mapaspasama, panagkunak ket. Sikan sa ti umuna? Saan ana saya update ang angaw mo ah? Sa anak nga agang angaw. Ibagbagak lang ti madlaw ko. Iso nga itapay laeng, agpanunot ka kuman. Anya, kasta ti imbaga ni baklakan ka, Elena? One friend. Kat, amangan na pud no? Panunutom ana imbag ah? Ha? Saan mat siguro? Anya ngay kumati connection tinabayag apanaguyak ko iti kinabak ng ni Punsyo. Kat, sa balimot ngamin ti mindset mo. Ti kinabak nang natikayat mo. Saan mong ay ayatan jay tao? Ay, di ka di mabutang asika ti umun-una amatay? Ay saan? Tiyakmat itulok ah. Panawak laangan ni Punsyo no kastamat lang. Kayat ko pa'y tagbiang. Kat, nasaya at ano kasta? Panunutom, asaan na nasaya at day takinabak ng laang tikayat mo. Ibagbagak tumatkan ka. Ado ti kakasta at tao. Nga isukit di ti muna anatay. Ngam tila kay abak nang. Anya? Anya, dito'y kan balay nga agnaag. Wan nanang, panawa ko ni Punsyo. Ha?
Maputangak na nang amin ngamin at tao. Ibagbagada nga amangan kano no siyak ti umuna amatay ngam isong. Ay, husto tanapanunot mo dayta anak ko. Dito ikan balay, agpaimbag ka kitdain. Iti kasta, makatrabaho ka. Saan aday tamang namnama kalaeng iti kinabaknang day alakay. Amangan nusika, ti umuna amatay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Ay, nagustuak daytoy nga istorya taado ti madalan tayo iti biyag. Ni Mark ket kasla isu ti klase ti ubing nga saan pe nga mo ti kinapatek ti panagadal. Kanayon nga kayat na laing agrelax, ag cellphone ken agpalabas oras, ngemno kasta laing ti aramiden na inaldaw, awan met ti nasayat ang mapasamag iti masakbayan na. Ti panagadal ket saan aparalaing iti naganak weno maestro, no di ket paramet iti bukod na abiyag. Nagkatawag iti aksasarita da may panggip iti English. Adumet laing ang nakakatawa aparte, lalo idi nagririda iti inspired ken expired, kastamet iti consent ken concert. Ningim iti likod dagita akatawaan at damet mensahe. No san ka nga agadal ken san kamet nga agdamag no adasan mo nga ammo. Natural laing nga agkamali ka. Awan met problema ti agkamali no kayat mo met nga agsursuro. Ti problema ket no agtultuloy ka nga agpabaya, nawatan ko met ti amada, nalabit narigat ti panagsauna no daduma, ngem makita met nga kayat na laing nga mapagtalinaet ni markiti na sayat adalan. Adu kadagiti nagan nakakasta, no daduma kasla napiksa ti panagsaoda niyem ti rasonket, ta kayat ta ti kaimbagan dagiti annagda, saan laing nga nalaing iti panangipakita iti rignada. Nagustuak met ni minatasaan nga agsardeng iti panang tulongken panangitunos iti pamilya. Adda dagiti kakapsata kasta, uray no kanayon nga akti tinulong wenno agbibirok iti kamaliti maysa ken maysa, no adda problema ket akti tinulong da metleng. Daytati napintas iti maysa a pamilya. Ti parte nasugatan ni market kasla pananglagip gano da duma, sagbay nga makasursuro ti tao ket masapulpay nga makaeksperyensya iti rigat. Kalpasan data, kasla basit a basit ket nangrugi met nga agpanunot isuna. Naragsakag tasaan nga nagtultuloy ti panagpabaya na. Ti nakaawis unay kanya ket idi inalilaw dagiti gagayem na ningem idi aglabas ti tiempo, isumet laing ti nangipakita nga mabalin a bumaliw ti tao no adda kayat na nga aramiden. Saan anasayat nga kanayon nga katawan ti maysa nga agkamali, no adda kabaylan tayo amang ti diti naimbag abilin, isu ti aramiden tayo ti mensahe ti istorya ket nalawag. Ti edukasyon ket saan a race. Uray no nabayak ka nga makawid iti grade wenno nagkamali ka idi, no agtultuloy ka metlaing nga agadal ken agpanuray, dumteng met ti panawen nga makapasaka. Ti importante ket saan ka nga agsardeng. Nagusto ti panagbalin ni Mark iti kamaudianan. Saan mananapardas ti panagbaliw na, ngem nakita nga ng grugi isuna amang gawat iti bilin dagiti nagana ken gagayem na. Isudayta ti kayat makita iti amin na comedy drama adda katawan, adda leksyon ken adda namna mga uray ti tao kanayon, an napalpalpak ket mabalinlat nga agbaliw no adda determinasyon ken panagtalik iti bugod na akabaylan.